Gavumenti ya Uganda ekatongoza enteekateeka y'okushikyera ebihingwa eya Small Irrigation Scheme omukyegegwa omwaka gw'2020. Omuntebeekanisa egi omuhingi naataho obucweka 25 ahari 100, gavumenti emwongereraho obucweka 75. Martin Mukarazi omwe ombabandize kwakira enteekateeka egi nagira ngu kwiha agitunga aganyirwemu kihango kyayikombe kwatirine n'entaasya. Irrigation etakayizire system ezo tubayintusanga obuzibu nokera muno ebyokulya byaitu nibyoma kandi oyesanga ngu nogenda mu katale nk'abantu abandi obukolinzire enjura nogenda mu katale nambere ebintu bikuba floodingire kikumisa emihendo nebera asimo hanyuma yo kukozesa irrigation kitukonyire kusobora kugenda mu katale abandi batali mu katale kyamanyisa ngu ito ntusobora kutunda abeyi haiguru. Enteekateeka egi omubutongole tongozibwe omu group 16 z'abahingi aba babeesire Farmers Field Schools. Tubawa emisomo egy'okuyiga okulima ennima ennungi n'ekirala kye tubayigiriza nga tumaze obayigiriza ennima ennungi tugezaako okubalinkinga n'abantu abalala ababayamba okubaguza ensigo ennungi. Nti enkola eno ereesa abalimi bano kati bategeera omulimi atula wali n'akusomesa ekirime ng'olaba kana akawuka kabi kana akawuka si kalungi. So naye nga challenge ekyaliwo abalimi bano bateeka mu bubondo okubanga bali consistent okubakyusa obwongo kibayita mindset omulimi asobola okuba ye ne bakulembera ne babeera nga bo benyini bakyekolera kyekizibu ekyatusula. Hano kiro kino twarora ngu haruho amaizi irrigation abantu baine kuri mu kukoto kubatuyamo kandi rwakuba begesiibwe nibasobora kugira okubayongeraho omutindo gw'ebirimwa byabo. Tom Bright Amuti omunyishengero wa Chaka Central niwabyari omujenyi mukuru omukutongoza enteekateeka egi nagira ngu sente ezi okutwariza hamwe siri nyingi abahingi. Baitu bahingi muno baterwa ekyanda omusana mwingi muno mwijukire kyegegwa titwina maizi kyegegwa titwina national water titwina damu ziriazira okukora tukyali kubi muno baitu habwe ensonga egyo government ekaleta project bakweta U-Gift baita abantu okusinga tubakusobora abukwa sente nyingi muno 25%. Government waneteka 75%. Sino osanga nti omuntu wa buli kiro nikimugumira muno kwata milioni kamukaga teka project kurango ya gobora kutunga irrigation. Amakuru aga gasha kwa Philip Murangira, Our TV West.